Бүгіннерге нерболуғын Антоновка нехелеген олықтағы бейіні салайны тауын сыллағы бүлуін білеті әті. Әдер нехелек бүйін олығын Александр Варламова білсісті. Белейден әттәққа Антоновка нехелеге 2-6 сылтан бәйтін бәйті жаған алырыр. Нехелек бағылыға жокутаттар бары түмсен, сетихиләқті күлеләбіттері номну 10 сыл болла. Өріләқ тәрәхенге нехелек олығыр көқтөқ күттіғны ылар, нехелек сайдырығар бәйлерін кылаттарын келлері олықтақтар, мақтал сұруқтары анал біләқтері тұттылар. Беге bu nehlik депутаттара 15 депутат bu bahalık boların bıhtağını tül bahalatçılara terlilte halatçı barı homoğuluğun bir keyurdu üleli hıncabıt, hamsı hıncabıt enneğinen bu ona nehlik tılın öğün hünden istenmeyen kendiler tantakabıt inisiyatıları öyümüt üleli hamsı hıncabıt. Bugün oloqtaqtarga össü bir beliyet ügenden Nurbalı Hugar öyletin xabnahan kepsi kelbet Saha Respublikatin il tümen sudarıstıvınay munyagan üpke nolog onna sığını belitiketeger bastayanna xamıhiyatın beresidatile Yuri Mikhailovich Nikolayev olcıttağını bolla. Dokotu tütüneter bollakka bihiyaqa bu 164 milyar dokopututtan 113 milyar bu behebet dokoput Respublika dokotu teknologtan da kirer dividendenta kirer dokot website hummata ottan Rusiyadan kirer da tartı bu yıl 400 milyar. İti kurduk ulusput nehlektere olaq qamıdıttan xalsıbakka saydan tupsan beylere jahanalırlar. Salgı manlık tetimi hıqtıbakka ülelirge belemler. Alexandra Varlamova, Afanasy Vasilyev, Edgar Nikolayev, Saha Televizyonda Nurba.